itanisaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Masomo twanyorire yengecho card NHIF card nigekukava kurwa maternity mpaka ikero kwenda nyumba. Batarirenga kichindi chonsi imeyumu chukisi angene sukuru yokwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gusoba kirisimi asinamba enotisano noibere Eyemo marakabire inyeyemo enotisano isate noti Oasis Health, together for better. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Na boigono buna botambe chinsa bune chigali toko bune liga nalingo kwaligania semesa ya mangana majya erinyaro kumanyigati ya tobere toko kwaliganiria kurwa semambe ya lengentambe hweka chinse chigono chebono marogoba inyarali tukeliga ya Jumatano anenekero bono chire stariki isatu mutinyoga tano ni gabarali baguchengera lituko lyabo limanyekante buna World Press de libono lyabo likokolekana asensengma gabarali bakwegokelya aso gochengera kweli tukeli na ukwani ndonsi ya sobeta semarogoba yabono moncho muligirelia chinga kiniko kwaligania semesa ya mangana majya aseri mwabono nyari koko sansamurale na kukumajibuna abaliki baito babere bakoyasangirelia korwa chinkongo chonsi ime neisiko yorongoro Gusii ekero yaragire Ensa Eyemo yabono marogoba ngandira kutobwate kweterense media mtandanse ya Facebook Ndizi TV News Digital na bagense media YouTube na bogo tunyorabuna Ndizi TV News ritanganike gima tunyora mangana yo asinchira yoko ya chuta. Pia tumetoa onyo kali kwa wale ambao wamezoea kuchukua pesa kwa wananchi ambao wanauza pombe haramu na madawa kulevya ili kuwakinga wasiweze kushikwa. Hatutakubali kama kamati ya usalama ya kaunti ya Kachato. Abagambye rende yabeire bobe bali moko wakendege kana gwanchira marwa tanchiri nigo mumurekire. Bachandekire sana mtoya to mwesimiwe alifamiruka chikura lakini baono yenga keroje ikeire amali bago ichura para aso ebichinyomba chi abantu ime nabone yebinte ebyetuka yetebire tuko chimata ari bachikobwatira roche bomachoge chache yabeire bobe alifamiruka nayo rengire chibaranchira rosigwa abakichikura bemurunganirie. Mvua ya masika ambayo inaitangwa mvua ya kibunga ili inanyesha huko katika nchi zingine. Imenyesha huku, imemaliza mashamba na hata sisi tumekuja kujionea kwa sababu ni maajabu. Ule nyinge gendre toko tuanigo ya sariye bintu go ikago ite tugara ligo sento komanyi. Asa yomone nda mange saranseke wono mwancho muligere nkumanya senchira yobo ikirano olitoko bwatana nere gwetera sumuno bwimanyirire higakoro kwa Joshua Auta eritirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Gochake mesa ya mangana majeto chakuro chinsemo chia misesi gosoka ime yabo machoge chache county ya Kisii igamenye kurenseme yo bagendrete kwe murungani mona sogo tarosi wo wechibara senseme yo asamono ba mugandi yo mubunge obwenseme yo alfa mruka kwe mukige tambo kirona ko baroseri ya chipa rasiri tukuri yale rego bakoro bekano gotinde asogote abuna go ikirabone igambara ramagendra ikiraniwe andonsi asenseme yo asebate biruna mbai mukige tambo kirona wakachukura so kwa meryo bokoribwa alfa miruka onye tali goche kwemuke tambukiro na kabaroso ya chibara bunumulike itokurwa sensemejo depo na sanya agotomanya. Abamenyi bensemo ya misesi machoge basi bunge yabo machoge chache nigo bakorogorobekana gokumurunganiria obokoreri bo mubungo bo alfa miruka anene mona soko tabaroseria chibara asensemeywe biasara bo misesi ande ndo mwana kamati bwe chire bono amojo twachandikira se myaka gwetani etana se pare ya mwesimiwa alfa abwenda ko toroseria
iro kaigaro mungina nara twali kurusi mocha kitabaka aswete twete tatambe sana tuyabona tomalete misesi tochuka bangina baminto bacha komorra lakini imba morochi etwamwete tiatambe sana igoreye para ekene pare atujandire myake menge kurukoba misesi Onyancha iyabe wono paka abaeti bachenjira kiruti batwenda tabaka abande bahita mutonto chumba ya tukibesa ye national government era batonsire para twasi kumenya ingi atari korosire para ya kibesa na abwate boigo obosombi anene mono gochia asechire ya misesi nigo borobo konkegima ase nonya no konyora obokoreri korwa asa magacho ye serikali buna chinyagitari ne chisukuru boko ba egetiro ekenene mono bapota pota bachandekire omuntu nanarore koenda chikogongia akaikanjera akauma mansi abanyina baminto twachandekire ebare yo nigo ya ireregeka ekenene ase bono baboririe ko bamwakire chikura chintunda ibere nase kiatagetiko bakorera amagenderero mwezi mi walifa abateba nganta kwatikura ndwagweta chikura lakini gwatwangire takonye pare korante ndotabaiga umwezi mi walifa meruka tafadhali tunakusii otokonye ipare ye konya abantu baito mbagwanjete ndo bagwete chikura naye kwairire rende tokorosie para rende misesi yetu achandekire korwa alifa kairete chikura ene myaka 5 yaerira alifa kaira chikura tatakorera tikende gosaba na baminto twachandekire sana ntoya to mwesimi alifa miruka chikura lakini baono yenga keroje ikeire amali bago ichura para aso ebichinyomba chi abantu ime nabone yebintu ebyetuka yetebire tugochimata ali bachikobwatira roche komenta nayo nigo barukoboria guchese serikali ye county ya Kisii ekoraba no mugavana Simbarati ko baroiseria echiro asebate banigo bakurwe bango kurende magenderero tayo agokoreka sensemeywe twarure gisesi lakini jitari kokora basi na ekanso yeito yato dabeti ngo twangachere nyomba echiro abangina bako tubera ogera sabanye bakora ndabera na tente yoka waseba no bolimo pare yasinyire national government tutange gwancha leirani county government ntutubike no moromo asoro gongorwe omoso choko chenyansa kya tu abamenyi benseme na barabunigo be murunga neirie para yabo yarosetiwe yasalikire sengejo ya mache atabwati amakarabati ayogweti amacha iwe eya bege to kamora mwagake ande no isa koligere libuya kigali echiri chikwamete uchimaegali pare yegente tabwati ne drainage tabwati drainage makarabati para ya tayo ona macha yonsi ipi ago chagaiga igere libona kuchimaega gali pare lieta bogete makarabati tayo drainage amacha kuchitai tayo ari chipare yo kuripoteria egetaseni Ndizi TV kurwa Machoge Pass Ward egotoke meye bunge yabo Machoge chache gotoke meye county ya Kisii elietalia Nendipon Asanya Biyamono homurikito dipona asanya sorobocho rwasenchera yobo ikirano kwa chenseme chichia misesi gotikana na yobo mwancho murigeli tukoria robuna botambe anene kero chilista likisa tumutinyo gatano nigo abali kina boigo na abali bago chengera litukeli limanya kantebu na World Press Day wasabara libakomera na sobwamu na konyara kumulekera anene libabere bago etira sobwamu na gosanga okogani kwa bwasorongo rwa gusibuna chinsemo chinde abali nigo baumirana abali kurwase county ya Nyamira ne county ya Kisii asedi tukolia lero nigoomera na imeye county ya Nyamira Ensa moyeligo mabwasabanyara gosanga sobwamo anene omogeni bwesko betega kwaligani gwa asogo sanga nabaraliabo no monagali bwe bunge ye county ya Nyamira asebo igabara ibande bakirana asomo jigaboli tukolia lero bogo chengera litukolia barali go World President omo MC bwe godi yebano Stefari kago kwana kura chinseme chiniga abuna ere bijabara liko bwesko yabwa nasobo koli bagendrete kumanya nagosemya banto imeyerongo rwa Gusii nigo basemebwa ruro batebana buna okubwatana na kone kwa sobo ime asabaralia na boigo kwe wesko yabo kubwatakana nalia bagendrete bwikirania Marita Stivarika mwemsebe godi ebeno igona ali kugaiga ne speaker ya Nyamira no mwemsebe godi kisesa aseli tukoli nene lyogo chengera abaliki baito na obusibole bwabo twachire batogo kirimono kumbe tali okulika buka bamaite kulika bamaite kwa kumupira bamaite gotera bamaite kuira mashairi batogo kiririnde aseli tukolia lero nande togusaba abantu baito tigango tusike abaliki baito nginche yabaliki bagocha baminyokigwa baitwa undete yoko babwatisya tigatwebe kamo tubatete kyagera oyo nere no mwana bw'omuntu
bararamikire abandi baite tukurumaega bumaene mbwanya korokada mpaka lero ibakubulika ibagutama gukia igo naintwe byongozi tuchorire tigatobwatirane n'abaliki kiagera nabo bakogera kera abantu nchara yabalire ekere nyomba kya sambiru ekere omulembole ekere obururubule abana bo bagotoa amangana twamanya igo twisi kuba bite bagotokonya igo bantu ndibwensi uchaito muliki kurulero twatangasire freedom yabaliki onde bwensi bwata wambo chuno muliki egere bagende kanisa nago tigana yubono murayi gwense William Samuel Ruto ni gaomera no prime minister gwense ya Japan ni miyomucho Nairobi ase nyomba yobora state house okona kurense me Ruto ni gwamulekirane na muno amangana lengetobwa amatobu yagati yenseri ya Japan na boigo nenseri ya Kenya na boni go bate abuna mbagendere kubwatira na century ya mwaso gutinyobu amatobu obuna omuliketo Josephat Amisi agotomanya Omurayi bwense Dr. William Ruto lituko lya lero natwalege ikaro kya bene no mu prime minister bwense Japan Fumio Kishida asa banyaraka bagukwanira mange anena yalengeta chinse chibere asa William Ruto anyareka bagakokera obwamatubu y'abanyaraka bokorekana gatiense ya Kenya nense ya Japan. We do not take for granted Japan's huge investments and support for Kenya's geothermal power development through technology, capacity building and finance. We share with Japan the conviction that climate emergency requires substantial scaling up of financial flows to developing countries. On Africa, Kenya welcomes Japan's support for the implementation of the Africa Union's Agenda 2063. Asense mayaye Fumio Kishida oyoromo prime minister bwense ya Japan boigo nigago keire obukareri obuya bwense ya Kenya na boigo bwamatobuya obwanyareko bokorekana ase chinse chibere anene asobokoreri no boncholia ao ase chinse chibere. To be able to see you for the first time. It is my first visit in 7 years since I participated in the TICAD 6 in Kenya as Foreign Minister of Japan. During this past 7 years, Japan-Kenya relationship has grown in leaps and bounds over a wide range of areas, including economy and investment. Our people-to-people exchange have become more multifaceted, and I'm very happy that our two countries are now tightly knit with a bond of friendship. Igoryogo sira aneno goncholia kwelire meyense ya Kenya na Afrika sobwamo. William Ruto nigago keire igitambo kergense ya Japan asokureni beisaine na boigogo sira ogoncholia kwelire imeyense ya Kenya. His Excellency Prime Minister Kishida and I noted the significance of the 60th anniversary of diplomatic relations between Kenya and Japan. In the past 6 decades, the two countries have successfully collaborated on highly impactful undertakings in many sectors. At this critical milestone, we consider the vast scope of current and prospective engagements between Kenya and Japan and accordingly resolved to pursue resolution of outstanding issues in greater detail. Engwana igoryo molembe imeyense ya Sudan po igonigo nyara kabu kwanirwa bene asa William Ruto atebire ense ya Japan chikobage kwenekya nganyarwe kobage gosira ense ya Kenya na boigo obomo bwa Afrika elio kwenekya buna omolembe nyare kobo kwerena imeyense ya Sudan. His Excellency and I also discussed the situation in Sudan, and we underscored the need for the international community to support Kenya, IGAD, and the Africa Union in ongoing diplomatic efforts to resolve the conflict. We further agreed to call for a cessation of hostilities immediately without preconditions, assure the safety of civilians, including diplomatic and humanitarian personnel, and allow safe passage of humanitarian assistance and the safe movement of people seeking security. Asense mayaye Fumio Kishida niko bigo enekeirie ogosira kwa bene gochia sense ya Kenya gati yabo okoenekia buna ense ya Kenya nyere kobe koigora obonchoreri bwaye gochia ase ense ya Japan. The hub for the upgrading of ICT base in Africa, and I have recognized the importance of strengthening and promoting the business and investment relations between Japan and Kenya.
Japan emphasizes investment in people. In order to advance at the levels of the industries in Kenya, we affirmed our cooperation to promote the cultivation of industrial human resources together. Gatia bali banyarako bagwikirana ase gikarikyo no mukonyi bo muraibu Ensa Rigathi Gachagua mu cabinet prime minister Musalia Mudavadi na boigo amawaziri kurwa ase chiwizara au kuripotiri gataseni Ndizi TV kurwe county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Mbiamono humurikito Josephat Hamisi hasorobocho rwa senchira ayobo ikiranugo tigana na yubono mwancho muligeli bono ikyombekeligete techigali chamatatu kemanyekante buna matatu onaza station ni gobono bagendrete komochia okorobekana wakolekadere tukuli goro maiga yigali ya matatu Eyemo gosambwa asansemelia Nairobi kolengana numunyakiro bwe kyombekomanyekate Simon Kimtai ni gamochiro mubwazimio 1 Kenya obono batebete buna tebaro bwabwatene tasogo samba wichigali cha sambeturi tukuli goro asibagote abuna higo yale nkembero beli serikali kunyara gokorama mocha yuli wanazimio nyare kobekererwa kolende niko Kimtai atebire buna inazimio yekeranetio bokoreri ubwasogo sambe gali ya matatu nsemile Nairobi na kugani obutuki no bwende bwango kunyara kwane ko jassa bonchiri wa matatu na se county area ya Nairobi. Fortunate that when we hear politicians saying that this was stage managed and saying that start having a blame game, this is rubbish. You cannot torture our vehicles and then say we participated or other people participated. We know at times policemen can be overwhelmed, but we will protect our business with whatever it takes. And that's what we are going to do. And we are warning them to dare it. We want to tell the government, we will be there. Identify us, we will be there to protect our business. Na gotigana yubono turikiriya mangana alengeta mangana ishaka hola chinsemo chirichi ya Kilifi ni gemebere bono yabake gotindo kurwa oburingo rweme bogendrete ase nyagitari ya Malindi ase nsemiyo ya Kilifi erukunyara kumanyana ky'abantu babete bagoitwa ane ase nsemiyo nona bokolengana ne chinsemo na boigo n'abanyagitari bali bakorokumana be serikali nigo bagendeta osokero bote na gotebuna gati yemebere Eyemo na 10 gati yabo nigo bono babete bakon entwa ekroba kone kya chinkoma asebigotu nabugona somo berobo gante yakoro kibuna nigo abange babo bangente tuno muri kunyara gotinde kwensemiri ya Kashahola na bobo tukeme bogendrete kubwaterana no mokonyo mu inspector general nabwo nekembekiryo korana gotukobo saridisi ahe ngatele bagendrete butukeme igoro yekina kibwatene tumurandi Mackenzie. Na ekina yubo igagendrete abarandia kuruchikanisa aoni go barokane kumochia serikali asogote abune bikoro bya Mackenzie nigo byabete bigokolekana sega kimyaka 20 yabereke goeta nanigo bagote bana ki serikali etamanyete angani bya sobwango kunyara kumukerege tambokero murandi Mackenzie abarandi bono nigo bate birebune serikali nyare kwango yobo tukio buna go beka sobwasyo le no bwene inakingani yagendrete gokolekana osena kiya kolekanete inse yobora yebwe serikali etemugete tambokero kende gyonsi asekerika tebekana buna ibikoro binigo bya chagete kale tali ntunde ntangani yasega kimyaka 20 yaetire nigo Mackenzie aberga kugendera no busalyo bwana sabanto konyara goitona gotinde ko chinsemo richa shakahola igo na serikali ya boli gukwangogia obutuke being driven that the churches and by extension religion need to be regulated is a facade meant to divert attention from the real problem, which is that the state has failed to play its role in dealing with crime. We call upon the government to expedite investigations and prosecute not only Pastor Mackenzie and his accomplices in his church, but also the state officers who have overlooked na omukomanda w'abanyanyimbo kurase county ya Transinzo iyo manyakanite buna Nelson Silungi nigo bonate birebuna obutikwe nigo bogendete ne kyombekeli kyogotuka mangarange tobo saridisi kurase county ya Tranzoia kubwatekana nabo bisagete be serikali kurase county babete bago sanganwa anena sumanyika bwa matango kolekana sense meyu bwango iga kolengana oni wate abuno moyogo yobete ko kolekana ni gabana siasa gete baso etegati na konyara gotuma abantu babete kuturumania anse mugete yabana siasa kriko
kana buna siasa gendrete kubuna se county ya Trans Nzoia anana se birogo biria byo buraino na boni komo komando ya tebire buna abantu banyare ko baba ororo asobotuke bogendrete chinga kichi abasaye kurwa se county ya Trans Nzoia ni gwaburi gutanja gutume kuna bana siasa sokoleta chibura buru na konyara ko bakosereria abakorri be serikali anase county eyo. It was around 6 p.m. when I just lighted from Eldoret, and I was badly beaten. I was badly assaulted. On Saturday, I had received the intel that they wanted to beat us at the funeral, which was at Nabiso Ward. First, I want to condemn the act. The act was barbaric. The act was unholy. And the act should be condemned, used the strongest word possible ever used in any dictionary in this world. Who did this heinous act are quite at large, and they have continued to do the same. They have assaulted other people, and we even have one person here. We have one of our staff here who has been assaulted yesterday. He was assaulted yesterday by the same criminals, being funded by that local politician. Personally, I had not declared any interest in the community seat of parliament. I'm a worker, I'm a staff in the office of the governor to help the governor deliver his manifesto. Vijana wachaneni na hii mambo ya kutumwa, hiyo ni makosa sana. Kaunti hii tunataka tufanye kazi. Na sasa mkianza kutumiwa kutishia watu wenye wafanyikazi wa serikali penye watasimama ili hali wanatakana wawafikie mashinani, itakuwa ni ngumu sana kuwafikia, na kesho mtalia governor hajafanya kazi. Na boigo abagambi bono nigo bakurire amona bakonyi babokane kibona ngubwatira na bale asubi imeri kunyara gusiria amaryo gatanchira na amarwana ikinsemo kirikie binyoro kolengana no kuburi okunigo bono yamanyekane buna gati abagambi gete nigo bakubwatira na mona baingya marwa aso kunyara kwa maki na gwanchira maruko endera kwa ngwase binyoro bono gokurugo tindi nigo kwasoire na abagambi yabunigo bagochikumolekirwa na kumikirige tambukirege tindi kurwase serikali banyimbo boigo nigo baburiwe kwanike karwa kurobo nyabyungo okora barasenchira yo bororo gotasegasegia montonde bwensine bali baratoke bagongana konya marwa tanchiri bayimukirige tambukiro kolengana nelichiko chinga kichiboigo asensemeli yechimbebe ane kurwasense ya Buganda Tanzania na Kenya ni okuboliko kwa rebuno bonyabyo butindi bonyare kobeko n'obolende ane kunyara gotanga marwa tanchiri kurwa chinzi chisiko na goswaiga sense ya Kenya. Wala ambao huenda wamekuwa na mtindo wa kunywa pombe. Kwa hiyo naamini kuna wenzetu ambao pia wanatumia pombe haramu na hiyo mataa ya kulevya, maafisa wa usalama hawatafanya kazi bora. Na pia tumetoa onyo kali kwa wale ambao wamezoea kuchukua pesa kwa wananchi ambao wanauza pombe haramu na mataa ya kulevya ili kuwakinga wasiweze kushikwa. Hatutakubali kama kamati ya usalama ya kaunti ya Kachato. Hawa watu members of public kama raia watusaidie na hiyo information, waseme ofisa fulani anayezunguka akichukua pesa, ofisa fulani ndiye anaenda kunywa pombe mahali fulani. Utaratibu wa serikali huko bila tutawashughulikia. Tunafanya msako. We shall be doing inspection, thorough inspection and cross inspection with view of netting illicit brew or whatever pombe ile inatoka Tanzania kuingia Kenya. Wananchi wanaposhuku ya kwamba kuna gari fulani, lori fulani inaleta pombe haramu kutoka Tanzania, watujulishe ndio tuweze kusaidiana kuimarisha msako na tumalize hiyo biashara haramu. Tumehimiza officers wetu wanapofanya operation wazingatie sheria ya Kenya. Hatungependa kuona visa ambapo maafisa wa usalama wanaenda kuarrest na kupika wananchi au pengine kuwanyang'anya mali sawa. Aba MCA kuwa chinsemo emergency ya Kenya gomera na samaga chamana ya KCC mimucho Nairobi ari kunyara gukwana na igoro ya magendro na gochiko kine chigwodi chiabo asomo yigo buli tukuri alera nigo chiburo buru chene kiwa sensemeli ya KCC maiga yomo waziri otenete chi serikali chege ngomanyakanete buna al aimoka Robert Alai anyara kuimoka ari kunyara gukwana na aba MCA senseme yu asabatancha ko mwali baga nikono nabo chibura buru chene kiwa ase kondo mwale chiaba chigotenaniwa. MCA's power. Honorable members, kuna vita zingine
ni za akili, sio za kifua, si ndio? Na waombeni kwa heshima, sawa? Nawapenda sana, lakini naombeni kwa heshima. Hii message itafikia, na tumeshukuru sana kwa PS, hatujui nani amemtuma, si ndio? Basi mmeongea mkasikizwa, sawa? Lakini niwakumbushe kuna vita zingine ni za sio za kifua, si ndio? Tukipiga kifua watatuletea GSU, sawa? Kubotikana ni mre nyinge gendere tuko chinse moshinga ni gochanya rasara nene asemone mra ya magana ya berege ko ne kiwana se county ya Nyandarua amnye kuranse mene bagote yabuna nige ebimere byabo byabere bigusarigwa nabo igetigo yabo koirwa ne yende gukwa kubotikana ne mre nyinge ya magana ya ne kigotwa asemargoba yabono. Ni mvua ya masika ambayo inaitangwa mvua ya kibunga ili inanyesha huko katika nchi zingine. Imenyesha huku, imemaliza mashamba na hata sisi tumekuja kujionea kwa sababu ni maajabu. Ikakata majani yote, ng'ombe zikapotea. Monchumuli kiribono kubwatekana nebironga nchire nyakiro musumali mangana majia senchire yobe kirano gabwe Eyemo yabono margoba chikora gaisato chabono botuko buna botambe na indengira na semesega nkoma yayo amone anda mange asenchira ere yobe imeke gimanyira bono tore kubwatera nere gotera sumuno boy manyiriyo igakoro kwa Joshua Auta kare Petro ne mokeira na kijibi chamo ne likicha wikira senchire yabena semye mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na kwega semelia YouTube na bogotena buna Ndizi TV News yomo mangana majia senchire yobe Kilometre na Vincent Onyancha.